Poštovani gledaoci, dragi prijatelji, dobro nam došli na još jedno druženje u emisiji Dijaspora uživo. TV magazin koji postoji evo već 6 punih godina i koji je pre svega posvećen vama, kako to i zaslužujete. To je ipak nas dovelo do statusa omiljene gledane emisije, jer smo to i zaslužili. I kao treći u Dijaspori uživo imate priliku da se upoznajete, stvarate kontakte i prijateljstva, da se informišete, ali i zabavite. Veoma je važno što lično možete učestvovati u stvaranju emisije. Javite se slobodno, predložite goste, teme, postavite nam pitanja, to redovno i radite i jedno veliko hvala svima vama. Zajedno smo ovo i zaslužili i ostvarili. Veliki poduhvat i projekat koji smo također zbog vas osmislili i to je bio poklon za naše sugrađane u Beču povodom 5. jubileja naše redakcije. To je internet portal www.dijaspora.tv. Obavezno ga posjetite, uverit ćete se da je to mesto gde se svakodnevno možete informisati i pročitati veoma zanimljive stvari. Pozivamo i sve one koji se bave novinarstvom ili imaju želju da se bave, da se pridruže našem timu. Internet adresa Novog bečkog portala, kao što sam već rekla i kao što već znate, ali bolje možda da se neko gleda prvi put, www.dijaspora.tv. Veliku zahvalnost dugujemo našem dugogodišnjem partneru, Jezičkom institutu Germanika. Osim što tamo možete završiti sve moguće kurseve nemačkog jezika, Germanika prevodi našu emisiju na nemački jezik, koji sve vreme emisije vidite u donjem delu ekrana. A ja samo pričam, a oni samo prevode i možete misliti koji je to posao. Dakle, vidite i sami da dajemo sve od sebe da zadovoljimo ukus šarenolike bečke publike.